Selamat datang di channel YouTube Gilang Setiawan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like, comment, and subscribe. Ini pasti tuh itu ayo lah kemana masa roja cicing lah waga enak tuh bulan puasa sih manggis kai mah deui cicing lah ngadaguan barudak sugan we aya di dieu udah geus kai mah we udah tinggalkan ku babaturan deui puasa sadi ku teh ya udah ya, kemana mana? Dekat itu. Aku kan tujuh. Boleh. Kita. Aman bisa yuk. Yuk. Boleh. Ngerebutin sok lagi dahar, ngerebutin. Kita sok gerak dahar, sok gerak biarkan bisa batur. Gerak biarkan bisa bantu. Sama dipulangin. Dulu. Dahar ini bisa ngintip euy. Biarkan. Dahsyat buburan, mana ngagarodinnya? Siapa ngagarodin ini sekali-kali gitu. Ini sangat tuh. Babaturan nih, kabuburan. Babaturan, kabuburit, can burit itu teh. Agak dinaik gitu. Kita bulan Ramadan, mana ke puasa tuh? Puasa? Sarung lain ke puasa, bis batal. Enggak cicing sok benarkan rasa pedana. Enggak alam ngomongin mah di dieu lah. Lah, nungguan ngabuburit. Alah, nungguan barudak lah. Daskan orang dieu. Cicing lah. Nungguan we barudak. Si Apik jeung si Rapan ka mana? Nah tuh. Di mana Mang Samper deh? Yuk. Nama. Niaskeun mama. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. Bisa lah. Hai boleh. Ini Kak Ima, itu dia. Nyokot naon heula, nyokot saroja. Eueuh. Tinggal ulah tere-tere bisi kapanggiheun teh anu di Bandung Kan salib enak tuh. Kita rasa strawberry. Bruh.
Salah mod rek. Hah? Salah mod. Kayak ang tiktokan. Hah? Tuh, ang tiktokan. Hah? Ulah di dia. Bisa anu ningali. Bisa diuk lah diuk. Udah diuk. Lobat ayam gitu euy. Ning geuleuh. Sita lobat ayam. Eta di ayam didiukan. Ih. Ning geuleuh. Yuk, balik we. Yuk. Buru. Iya aja. Burang-burang dia. Resep jika nonton TikTok ya. Standing dulu, Bos. Bukan puasa malu pamal. Oke, nonton teh. TikTok,